Ahazwi nko mu karere ka Gakenke abaturage baho bafite ubwoba bwinshi cyane ndetse bikaba byanabateye no guhangayika cyane. Ni kuri uyu munsi ubwo kuwa mbere ku itariki ya 15 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025, nyuma turebera hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda asakara by'umwihariko hano ku rubuga rwa YouTube ndetse n'amateleviziyo amwe namwe akomeje kugenda abigarukaho kuri uyu munsi ubwo kuwa mbere ku itariki ya 15 ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Nyemera nanone ubanze urebe nimba warudukandiye ku buto ya subscribe, nurangiza nusanga utarabikora ugerageze utwiyungeho ukoresheje ubwo buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe kugira ngo tubone uko tubana turebera hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Ni inzu yari imaze imyaka igera kuri 2 yonyine yujujwe hariya mu karere ka Gakenke, ariko biravugwa yuko iyi nzu nubwo baje kuba bayihubaka yahubatswe mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage bari basanzwe bahatuye bamaze gutanga amakuru yuko umuturage waje kuba yakwimukira aha hantu nubwo yahubatse bamubuza, bamubwira ko abantu bahavuye atari abantu beza cyane ku buryo buri wese yakwifuza kuba yakongera kuhubaka. Biravugwa yuko umuntu wari uhatuye yakoranaga n'abadayimoni akaba yarahavuye kubera ko yabagiyemo ideni akanga kubishura bakajya bamuhoza ku nkeke, bigeza ubwo afata umwanzuro wo kuba yasenya inzu ye akimuka. Baje kuba bamubwira ko nawe nubwo ahatuye atazigera agira amahoro, kuko nk'uko mubizi mu busanzwe umuntu iyo ashenye ahantu bitewe n'amajini nta muntu ujya wongera kuhubaka kugira ngo bimugwe amahoro. Nk'uko mubibona kuri screen zanyu ni inzu yari ikiri nshasha nk'uko bigaragara ya LCD cyangwa se y'igihanga, yaje kuba yasenwa n'abadayimoni bakomeje kugenda mubona aho kuri screen zanyu kuri thumbnail nk'uko nabiberetse ndetse nk'uko nabibabwiye kuri title. Ni inzu yari ikiri nshasha yaje kuba yasenywa n'amadayimoni abiri yakoreshwaga n'abari bahatuye bwa mbere. Biravugwa yuko uyu muntu wahimukiye ubwo yasizaga ikibanza hari akantu yaje kubona aragatora, noneho yanga kuba yakajanira abari basanzwe bahatuye dore ko aribo bari banakahataye, aho ko yaragiye akibikaho ngo ubwo abonye boro. Biravugwa yuko abadayimoni bajyaga baza mu masaha ya nijoro bakigaragaza bagatanga ibimenyetso. Biravugwa yuko nubwo iyi nzu yasenyutse yari ikiri nshya ariko amabati yayo yari amaze kuba yapfumagurika, kuko bazaga mu masaha ya saa 7 z'ijoro ndetse na saa 5 bagatera amabuye ndetse bukarinda bubakeraho bakageza mu masaha ya saa 9 abantu batangira kugenda nabo bakigendera. Abaturage baratangaza yuko noneho uyu munsi baje bariye karungu bashaka ako kantu kabo. Biravugwa yuko ari akantu kameze nk'agakono cyangwa se nk'agacuma mu yandi magambo uwo mugabo wari uhatuye yakoreshaga ari kuragura, dore ko baje kuba bagaragaza ko yari n'umupfumu yaje kuba yakahata. Ubwo uyu mugabo yasizaga ikibanza ngo yubake nawe yaje kuba yakagwaho ahantu kari gatabye, noneho aho kugira ngo avuge yuko yagatoraguye agashikirize uwahoze ahatuye we yakibitseho. Bivuga yuko nawe ashobora kuba yarakoranaga n'amadayimoni. Biravugwa yuko basanze ba nyir'urugo bagiye bazindutse kare dore ko bazindutse ku munsi w'ejo bagenda bakaba batari baraye mu rugo, ariko mu mahirwe make hari haraye umwana w'umusore w'imyaka 17 bari basanzwe bafite, kuko bafite abana babiri bonyine, umwana w'umusore 17 ndetse n'umwana w'umukobwa w'imyaka 12. Uwo mwana we bari bakoranye urugendo kuko bari bagiye mu butembere. Biravugwa yuko mu rugo hari hasigaye umwana w'umusore wenyine, niwe byaje kuba byasangamo kugeza magingo yamaze kuba byagaragara yuko inzu yaje kuba yagwa kuri uyu mwana w'umuhungu. Baje kumutabara atarashiramo umwuka, ariko kugeza magingo ya bimaze kuba byavugwa yuko amaze kuba yashiramo umwuka. Ni amakuru akomeye cyane akomeje kugenda ariza abaturage muri rusange nk'uko nayo babwiye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ushobora kuba uri kwibaza asi niho byabereye. Reka nkwere ko iyi atari serwakira ahubwo ari amakuru ya nyayo. Ushobora kuba uri kumva ibintu bitabereye hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko nyamara niho byabereye. Umaze iminsi ubona ku mbuga nkoranyambaga ibintu bikomeje kugenda bihabera mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, hakomeje kugenda hakibanda abadayimoni benshi cyane, ariko wowe ubifata nkaho ari prank cyangwa se ari abantu baba bishakira views, nyamara ushobora gusanga ibi bintu ubipenga nyamara ari ibyabo. Maze iminsi mubona yuko abadayimoni basigaye baza bakigaragaza ku manywa y'ihangu hano ahazwi nko muri gare ya Nyabugogo, noneho ntabwo baza nk'uko bari basanzwe baza abajya bigaragaza mu shusho y'inzoka cyangwa se n'andi mashusho atandukanye. Abo muri iyi minsi yo bari kuza bigaragaza mu mashusho natwe ubwacu tutazi, ugasanga ico gishusho ni ubwa mbere
ukibonye reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse n'ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Reka nguhereze ikaze mu makuru arambuye, nyemerera turebere hamwe iby'aya makuru akomeje kugenda acicikana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho. Reka nkwibutse yuko hano tuba twibanda kuri politike ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari. Reka nguhereze ikaze.